Batamay, may San Francisco ki Burubura, sema main gay waseyani.
Turun kena marama terus kena ngone leoni sambul benaga cesi mudun nambito bekenta na kabdi bengkara benda. Ngona radio bulun do bata San Francisco Amerike saboto bekenta rusa lu kaon miniti mevana kalau koni bulun turang na marama terus kena ngone leoni bulun benaga ngone ra bago di benaga tigbali bani raun indar mai siama tali na kabdi bengkara benda. Tau kladi don sing bim bim sar men no puno lamande vici na ngone saranda bitan lo ciki na gole bo rabang muri ciki na kena dolapi na bosli bo turang ba ne bo turang ba imbau mai andola bo ciki bekenta tan cesi mudun nambito ne seroya talo tagi sa cuki na ino baguturanga na kabina ka di bengkara bending tai ena bibo nuntu indi so ni siama sa cuku mekina baka sabu itu kana bombula be kemuni na bibo wale baguturanga nontu bono loma de bici nuntu ni tai bagatur cuku ngono goso siama tu ena baguturanga me mbau so siama sa tunga ma radio bulon do wanta so kata tu ngono go tega buta kita cuku na buli be kemuni na ngoni buli bawo di benak kita cuku be kemuni ni tumbu eno na radio cuku ngoni buli ndina ni lebu sar cuku be kaya cuku nontu lomani nangono goni bulu binak taka nonto ni chuge merke nangono go dabi state to sar garabi chuge taka asor wakati nguchuba ngai panle so renrebu chuge dabi ngun sal lebu ni matin tu buno lebu go merke ni sambulo ni mata binak mai wakati binak taka ni round derme so tan bulu binak ken marau na kabi dabi karabi dan dabi matin tu tale so oni siama saka chuge mekina dabi kan lomani wakati binak taka non tarur mai siama na kabi dabi karabi ndeng dai baka nuni binaka nui takin ni totoka tu na veto kani na itabi na ngono sarngango nui takital nga ni na andana vito ko ni takatu edi non tur vito mani me ado sar chugani na vito na koloko ena kabi bin krabi dai non da programu ora kene rau nangai lai zapa ene pima manion ni kompaleta andan do rongo kin nonta ni bosota dan rongo dan nonta programu na uoni pa na balata ndon ngai talanta ka talanga kin dan apa ni bilang tu ena buku ni bito kani me mai papa ke kemuni me ata bukan bito na kolok ba ni bilang ka training happen no da bulu bilang ka kerua na sa boleh bito kan na kabni bin karab dai wa talanga kin be kai za ni bulu bilang ka turang rita main sabu ya usar tu na loma ya mai Kora Island dia na kabni bin karab dai mumbula timodi na lotu dola bina na kangu waktu lagi nabi wani kasi on the muni mai mulo mai nanti do mulo bina kan nabi kan mai nanti waktu lagi nabi brother smelling bola no ita kini ko chico brother na vili new mai petaluma na ekabi di bingkarabi ending dai waktu ni bina katalanga pe relief ola lambala bu neliko mulo bina kami neliko na kabali besar na kanambila chico paka singelebu na ekabi di bingkarabi dai lo lam tu yang di bambimbi ke mentu to sar waka ni bina ka na buku di bito madi na ekabi di bingkarabi dai mulo bina ka Francis di ni mulo bina ka berama night na to sana te ubu manta be kerin tamundamu ono ko chicken to manta na no baktu turang mai lakiam mai na ya tulau sama lombulai wasa meu sokoto mola urai uile datu kemui rai na tanranga rai Kemba, oh la kemba, kemuni, bina nukuni sera. La kemba, oh la kemba, dirigo, tu mana ya tulang. Ang masudado ikuani besa sota ena ulake na maraw la kemba oh la kemba kemuni pinanukuni sera la kemba oh la kemba
sera la kemba oh la kemba diriko to maina ya tuna senenial beao remai na tangini tokalao uso ni biao tale beao dayan yan pai na ya now la kemba oh la kemba kemuri vina nukuni serao la kemba oh la kemba iriko to maina ya now wakano yang rana nuku-nuku wadi-wadi sanggalau lebuka ke waitambu kende-kende versara raitu kiwaso-asa batuanga tiko-tiko bakaturanga la kemba oh la kemba kemuli bina nukuni sera la kemba oh la kemba diriko to maina ya tuna diriko to maina ya tuna diriko to maina ya tuna
Radio Bulan Dua Vata Mekauti Kenda Vata Mai Mai San Francisco ki Bura-Bura Sema Mai Ngai Waseayani. Mami mai tu yawa ena vanuago Ravita vina velo mani vei maroro Sai hewa na yasa yasa erawa katoka Ke mami mama ndu awata ndu anelawa lawa pena ya dana Udiniena sema dua diwa Sakubuna mureba sanga Wate keito bata matani tu angori Eralewe na kede sara Semisinangase keia nasa Erauli utaka Tangi ke Johnny rana toa wata Tauni waka sala Nakena manindi esa istimafi Keijo savali Tauni au Peter Isaac Keititi walomani Ula pena ya dana Udiniena sema dua diwa Sakubuna mureba sanga Watu keito bata matani tu angori Eralewe na kere sara Awakatilo kinalewe ni kumiti Ni umaidhamu ya dha Sairetunga eroni tibuna Kepe kumaitonga Tembani valu Thomas Dan Nakena toko ni voli Tawanga ni mbula Mena soko Kuani voda Pula pena ya dana
Turang kena marama terbuka kena leo totokan antu moicho sate ki wini ngolo gertu na ponga ki muniando na servo na numiti gariki da irto to sar na turang marama relewe na chigo da Bulo Bay sela matu wale na Bulo Bay wambimbi chigo to na terbuka kena leo orto lewe na talchunga na Bulo Bay Volleyball Club ya Hayward California oklani amaru tagi sar chigo bogale boya na to songo chico na vida na singa sawo chin muni madao sawo chin to songo bulandina pagator chigo mai Hayward na to Barrel Night kana rangunu aranga metal no tagalestu weana kena osun ringi kena vinaka bito kandi boli kerto na mati laula warto apaka bunutu na kena ngusi baka vinaka sar lipo vinaka sar no pulo ni baka marutake na olo ya na singa baka rowai sanga yo chingango ya na ngode na radio bulon do bata saboto bekenda dio na miniti me vana koloko eu pedela no bono munindo ni bingarabi ke bono sange siamo chukuma na radio bulon do bata ni bulo benaka ni mata benaka saka mainda sana rongo manda ni bidene tuku ni biboli e sember nda ke tomane tuga no programo waga madawa na siga benaka ni kuwa na nonda biti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena lima na kaloko ena kabini lotule ve kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singa lebu ni baka romboka ve kemudo mai viti ena radio bula tua bata San Francisco me kauti kenda batama Endona mate kuniti wale bobeke anda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana baya tini corona nani winua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna mate na hepatitis B. Ongo ili bwake na kenara ni betobi sena tobi kuna mate ni navenada se liver cancer. And then remendo kila ke sa tele kwentiko. Me bakani sa nguso tini kene bakatakela kila se symptoms. Bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 527 ono vituva 51watolu sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Isando bulo benaka. Dosen gai toki mai endo benaka tu bangara. Iyo, ni bulo binaka. Kito singi toki bo sarangamay sa tutokan dino Pennsylvania. May baka muli ang madoni turta na tadaka na tumbo ni Wayway. Iya, kito sa bista ka saranga nakakana mga biti. Kito rongoda, nito gay kendo na stonda ulit kikenda to kakana. Iyo na Fiji Cover Store. Ito kasarangay liugori na kakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai voka boleka ka voka se butaka na bona nanu. Woli te ki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ningu na ngona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranga na ngona kare ngona binakadina. Ngay indolo bo talanga ango na nondato boutique. E woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karami soli boila loma. Wei kemuni mai Pennsylvania, kena beibu no wale kata. Erau talanga ni wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, kara tau nangai wakau tanga na nomando woli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemuda we California. Vima mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemuda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Wakai lavo ena bagaroboka. Radio Bulan do Vata San Francisco. Mekauti kanda vatamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya baka long binakamaya sana kadua, sana tiko binakatalangana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. Na rao lang nga ni tos na kemu isaw
me bakana i vakatangandangande ni nomutumbu. Prangoda na imbalan-balan di vaka sa mango ke na bunga tele na nonda programa waro taki. E na ono na kaloko na via kami ni waro muka vi kemado ya Amerika. Dona kaloko na singile ni waro wai vi kemado mai viti. Wakai labo e na waro muka. Prangodi kina na nonda i vaka sala na kena daw e na vika wakai labo. Radio Bulan Vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Andre na buke ene kena semi na libo seneges kita urani buke iko. Girita mai na empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono. Nada be ko marota ketiko. Senga, esan dondi na marau kina boga vingile wo wakila. Balata? Kesa mani ka vivi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo waraka tiko ni labun reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kam to waka tapia. Sa tumu matanga na numun ranga isenga tu na non tu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nindua na nomu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiko ngoya Amerika. Rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu vandua, tolu walu lima, ena kena ituku matelalai. Yavalata, Deonangai Valata, and Radio Bulan Duavata. Vitalono te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai wei ira na kena daw mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Rangoven na bana kaloko na bika vini tu city and a veto kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kanga niti kenda na kaiwiti Amerika. Bila sabu libu turun kena marama daru kena ngone leo ngone radio bulan doa bata foto kebeken de tulu miniti mevana kalau kau bulu matanga ni virtual biokani rasa siapa cuma nak kebina ni kumpul bina ke egi join na wanga miss na wanga bulu bina ka bina kan bitoka di cigo bata ke kem do to kosar na gangs mai Santa Rosa ena kebina ni ko bata laki na be mori na thegad ke kem do to kosar na leo na muni matubale bata laki na matubale thegad ndo sabo itu cungo merke ro cungo ndo ke di tuku di ndo yang gon ni overlau na bakarau ya total cungamai na mai polita gitu ko na store di Kandabu Santa Rosa kaya nga pagarita kibiaw ni anggonea sa kuya nga ya na keni teke kikisar nga roni pita nga na mbilo bikemuni sa ni napakilasar nga na oinimbu ni yopalawe kami kamida yoko nga do tatar to may pagmalo kami da namungunu betu mane tega bu da banioti yoko na ngona nga sandoli daba kin namuningunu ba sanga tega bu mo wakila mai nambini nga vota kona namu soni tar to dok angona binaka se angona to turaga dita mayo valau ngasa ngunu binaka na weni buni yo valau kila na daba ke ba binaka ta ben don me muni don ngol kala kamingo na kanda busto Santa Rosa sana ya tu cukup mekina sana politik kita lecunga kina galai waktu taruh tu madani kina be tu sara linga di pinggarabi atau tu kina atau nangai so mai na waktu taruh tu kabi kemuni sa ciko nga sana gai bagan dia otak cukup lebih kemuni na radio bulan do mata orang bambul telecunga be irtu na mati lalau na Grace Tech fotografia mai ni do bidu mai nanronga belum nak berata tu yawe waktu lagi na be kemtu tu sara lin matu balik benak ada kabi nak ni kuah kan ni benak tu yani kemni todo ko sarli ni korbo turang may hana leo ni song lot todo ko sarli di pong bauta ni tigo bolikina na kay binaka ni kuwa tal se mici kerto na song lot binaka leo ada chigo da nogu brongo sapa ko ni binaka tu ni bikabri leo di korbo turang may hana may bowo tubo nanronga may huna hawira to da chigo ni to na kangu na sengai may kantabu gen na sotalango ni kantabu anta po di binaka chigo na chigo turang wer levo na kurbarua na buku di binanu mi bago biokani raw di kitombo na numitu na kabudi may na sauza bendon na tigingele kimboli po itu
kina o ya mai na no mundo chiki ba turanga mai dubu ba se ba katalaki na chiki na mai tuba mai na roka ba ni binaka na bukundi visotari na eka di bingra binda lo ni korba turanga talaga mai Hawaii ya na ken na itu buci virto mai rugu lebu dubu mai na ronga ali bingra tu to sar na Fijian Resort da ka di bingra ni kuwa ba ka ni binaka ni tagri to ko chukuna bito ka ba mbi chukuna matu pala ta ban lebu don bulo binaka mai Luisila ke kemni to sar da bu vale tauke ni siamo chukumai tahun ni au mai nendobi ya ka di bingra bi ndai apa ni binaka talanga pe tinai mala lina aba na bubal na nene lebu mai nambitu toka mai tele bundong bulu binaka na turang marama na ita le ni koro baga turanga na ka binaka ni kuwa baka ni binaka bakatala kina be mel na nobo ni bulu binaka mel na siama chuba na ka binaka ni kuwa stila li na itidi bulu binaka mumbula baka ni binaka tu ya ni bike mlito to sar le ni koro ba turanga na chuchu bo turanga mai na turu mumbula da hele na turanga na roko baka na koro baga turanga mai na mboalu ono mai kandabu ando na kana kena binaka tunga na ika ke to na vio kani go na vingo na to sar waga ni binaka telanga be ubi tu tonga malo ambula waga ni binaka buku be semachi waga talakina be do logo ratungo e peli na tu ba mumbula binaka dolo benando na ser numkina na ena numbula mai vatulele mai nanronga na lomba ni koro mai kumbu waka nuni binaka chugani na ichuku baturanga mai na limo lebu bulu binaka na ngodi turanga na tu kumbu na koro baturanga mai vatulele bulu binaka talanga na matupal na tu pau na ekabi di bingarabi ndai waka nuni binaka talanga pe ilise pe di biti bulu binaka bulu sista waka nuni binaka na bulu bitokani le naiti di li waka nuni binaka na buku di vitoka di na kabi di bingarabi ndai na rongoto madango indo na sere membolete indo na turanga sa kilili busara na nondo viti da baka na numuchu na rambula na ngoni turanga tali sambale da do baka na numir talaga na weka da rusile tu na rambula na buku i viti da renchuga ni dola bitud na bosile buku turanga menen buku turanga mimbau to toka da bingar-gar baka bonua baka tur sa chukina non roboso na ngoni turanga na presidenti gay baka dur tal chukanto na ngone lalak sau na matin nga sau na bunua may na matin tu talanga kina lutu baka padir lolo man na utitin ka on embaki sangay baka suka itale mer tu ndambe bata tale or na turang bale ena non de viti mer bos kata ka tu na bikar ni baka torta tuki no bulan itu ke na bulan da dom biling itaru baka osoma na libo na ngona buku ni kana sangay tu me torta ka no bulan na bingona ertugon ni irna gay muri mai weekend sa tos so ko binaka sar no buli na roka na taka yang da bubu binaka santa mai ndambe tal na bosile bo turanga raw di sona ka bi binaka sar na bi tal no taka na kira sanga itu me bueti na nonta mbula na kau itu ke enta tar ni ndonu maka na mbula bi sau sa tos tukina buru-buru na ngono go menta raw di nda adopa ni son hibatang ndengenti sa adopa tu randu tamata nda sambulo patu ena visi kan untuk bono lomba ni vici ba bri bidang takin na vitoka de ka bi bingara bi dai nu takin itu toko chugo na non da bi semati ena radio bulon dobat ngone talno membele ci corporal sefone e suko ni valu rawata na Victoria Cross da se klabi na kenri tukutuku go mai verto na mati law ne tumundu kerto na tumundu productions ena ka bi na bingara bi balik kurui gitu nono mati law sa katanga
kivita natambani tarawau rai kivita sangai mailau kienrena sangai mailau rai kivita natambani tarawau si rondo nui nai bore bore si romai o salote rau sotavata ita mai simeone si rondo nui nai bore bore si rondo nui nai bore bore si romai o salote si romai o salote si rondo nui nai bore bore e nunu bana tombu kara karawa sereana mai bonita e nunu bana tombu kara karawa si rondo nui nai bore bore si romai o salote si romai o salote si rondo nui nai bore bore
Io sentito sare che orang ngota taliman tengah pengentura nomor ni bos. Wele ya usia Mikeli kerto da kampu ni dilekante weekend na radio ambulan do mata San Francisco apa ko na tagi churu bitoka ni tol tal chunga ki na toso di liga ni kaloko sibina ba na tiri kalima na miniti na kabi di binga rabi ndai aba ka bini bina tagi churu na bitoka ni talanga bikuni na siamo churu na live on to Facebook page do tunga ker bikuni do na like ninge wasia tu yani na vital no to do saroya ya kelasnya lewi tunga no vital no tu nunggu oyan na bosili turang ba dur chukba na turang mai bawen na ngonongo itu ada ka baga dir lolo manjin dan sa tabu tu ngonongo sang wala ngadi sor matin tu kin benua wakatala kid kid tal di mai varita katalangan lutu tu bercigi dak kamunang na liu di All Nations Christian Fellowship turang matanggali na tal ngase libu epil retampatata kabarita ka cukud ni dari talano di erto jatuh cisu ke pakau na sangan dipakai torongo don sangan di rawata na kukau don yekin na vingarapi yan na vital no ni vi buya pa kanta po pri na kani resi usar tsunga mai na lutu rasara yutu gon na mata vi sur bilib tingo mi ba tu pot sartunga mir ba malu tal tu mena keno da dil sartunga na singa mi mir tu no uda kelas santo labu stalanga na bosili bo turang andare te chukun na non ra bagari takatu ele bura lulu busar tu kan ngonongo ra bagari takan di rabakila di baka indei na non da atoso ni tuke ni uji chin kaon nempa kisanga baka turitale oya na bosili bo turang mai na bo turang mimbau en ngonongo klan libu ra muria tal chunga na bi mon libu tale so ye bo bi nak tak chung ni raon in the sema en kabdi bin karabi en time na bita mata tu di boleh gua tanah gerong atau nonton programu ya balata dia orang gaya lata dan dorong atau juga nawa di mana keloko. Isan do umbulu binaka. Dosen gaya tu kimai, endo binaka tu bangara. Iyo, nimbulo binaka. Kito singito kibo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka muli ang madoni turtana tatakan na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasarangan nakakana baka biti. Kito rongoda, nito gay kendo na stonda ulit nagkikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasarangay liugori, nakakede tu kina. Na Fiji Cover Store. Kau te viti mai vokaboleka ka voka se butaka na bona nanu. Woli te ki tukina na tinika, tini bulu makau, takas ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ningu na ngona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan na ngona kare ngona binakandina. Ngay indolo bo talangango na nondato boutique. E woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karami soli boy loloma. We kemani mai Pennsylvania, kena vebu no boleh kata. Erau talanga ni wakau tengah mai na nomoni ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tengah na nomon do boli. Ya na Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Na boli telefoni vitu seba vitu, wadio rua vitu diwa vitu ono, se bandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu badua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu be kemada we California. We mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongonde ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Saya ngambeka ni pais teki tigo na nomulore na buku ni smoke check kita urau ni buku iko. Girita mai na itu tim ni Empower Team and Southern California Pacific Islander Community Response Team mukuneki na nabi buku bagai labu kaseng ni saumi. Gir mai na ono rua ono saiba dua liwa ono. Levo tu na matanggali life insurance e Amerika. Kalevo talangan na kena itu. Yan ang Lincoln Heritage Life Insurance yang nitikan na mga binaka na ito kay kanta sa may mga tigo-tigo na bulo le bubo. Kaya wala may mga ande, so sa may mga tigo-tigo tunde.
o tawi matutiko si sen. Rau sara na pangaleo fo. Katino talanga na ilawe maruroi. Lincoln Heritage Life Insurance. Na company dondo nga ndo somo na claim. E na loma ni rosa nga bulu kapane aua. Kesama ni adala lenga. Kisang oti karua na mbaki. Siko mo na website ko tongogori si Textby. Kinabasi ng walu-wandua, tolu-tolu walu-lima, e na kinay tugu-tugu matelalay. Lincoln Heritage Life Insurance. Yavalatan dio nanggay talata and a radio bulandovata. Veitoko ni Lincoln Heritage Life Insurance na company ni Life Insurance kang initikan na kay VT America. Bila sa boleh betul kan barang betul kira orang lepas bila tak jujur betul kan dia ada kabel di pinggir abis ini. Sampai nak, antara kita lo cuma bebeleta dan lo dembulai, na kabel dah dikuker untuk berkata tak cukai dia tapi kabel tu tak usah mata ini tak boleh dibinakan, tu nak kampai dibinakan darah orang cukai kau non vital no, na kabel dah dikuah, ya na Lincoln Heritage Life Insurance. Ya, orang tar notang mentang abikan ta. Endo na taro ele berdo bakataro ko chuga ngono santo tu mati kin rdo ngol ni bolim bulai rdo bakilatu ngani rembul pindah sartu ngar ge ngol ni bolim bulu bakasuri sange doli bakarita katal tu bibunu ai o ye umbulu pindah sartu ngau kin tal nga so bakilan santo bakai momo si menu lungu so bakai u bakilama di sate ko me momo si mai na vangu sa u tega mo tombale sa singu tombale bo binak sa baka ubakila ni dadalin dilin jimbakan ngusui so nakabaya ai ya so sa ya do birga na mati ni rasa ni sa ya do ngamin non rambakin bula old age so ra bango sing tundun me ba siang ai normal juga na non tambula tu di bango bitsanga bulle ya da non do rivola ndaru ndaru kamba stu ne beisinga so ra tukuna ke walu sanga bulu la katake sambulum palabu ya ile betul sa lekani kanio tatali o de o ko ambagi walu sanga bulu o tatala ko to sana pinka ra bichuko mai so tu no isabe bia ngono bina kasaranga bitu sanga bulu nga do talno chuko be longuna tu no ko yau santo porta kini chuko me bitu sanga bulu nga mo sana kere sara kalo me satu kita kain tu kita kina ngumbul yang go sa bitu sanga bulu kerua tali chungo sembulum bulu bina chunga mo nang gitarong ali stale mantuwa ko sambu kere kalo mitu kita kina umbul siang ke barong chumingo kila namba di keda tu bucu bakala namba di paka parar sar chuga andre ya elebu daka ni go ruche ubu na bakadi namba ngo na kanga ngendo kata ketunan nugu bakasama ni undo ride so kemni bingara besar tunga kin ngor son turang meramar sa sibide tu nambakin raw ora turang di balang tuan na turang bagarita kabiau kero ulah ko ponto chungo kin nungunggas ambagi dio sanga bulu bakatata senrei banga omongei se di sartu non reba iyo binak sartu ko o changa tombale na biya kabi yo kona ka u bagarita kachuko lipo na mati sa ronindor tuku no kendar no turang itauke maram itauke sa sambalit kendarunga na nondoru mate baleta sa lipo nga nakandor vakania sandor siang mandangan indor tu mandangan doreda do mandana kimutsao ngor dor half mandana rochingo dor half mandana bagango sa sing do nanguno sa tuguna sa ubina katanga metao nga nakitemu merau ni toso itu kinombulo sa singo kila kakana bulum bitu cukup biau sesiang ele ko ngana ko barta cukup bulum binang sartunga nangunang geli lutukina sa ore sa sa ambata sara ke merirai okay to na vital lo manteni kuai dona tarongo how to maintain a healthy lifestyle ke ndar bulum binang chingo already au cukup mai already ke muni cugani namuni mata ndende namuni mata mamarau ni zaka buchukana namuni zaka zaka ninge siamu cukup radio ya ndam bulum to cukup bale tam se cukup bikin tor ni dengu nimbula nangunongo ya mendaru na maintain ta kapakasaba na non daru bulum go mena vasanga bulu me kuch kendaru ya ninge na vitsanga bulu mendaru ka ku ninge me daba koso cukup lomongo o koya o itu ni mati ni uto mata tunga menengona nrebu tunga mai hadi teke siningun sala o koya daba
Kue taka tunga no na bingkarabi. Iyo, santambi tunga collapse ngai ka. Erna turangan mara mencapai na kukunon taka. So bilang kento lurin rofus sa ubo wok tigir ta sa collapse nga. Ena benar tukin na. Yan na taka. Ba stress te kenta. Kota may bikenta na iyo kota kuna. So na taka ba. Asing ya londa tunga sa taka tunga ambaleta. Taka ba tunga may ambalecir na nonda bubale. Mambimbi kenta valangi. Baleta nga diman sa laka cukup may bici. Sa kuku cukup kina taka. Nda siang manan do bar takbir. Irna ngone may bici. So irna nonda ulomani. Minto manda mengko kita baru patur cinggon nambo sili turanga. Me kita nataka bakino kita na sulut cabang gongo. O kita ni sandongo sangkai sul cikain. Baru tak tal cingango na songko lebungo. Ndo na pa maungo ndo na kla. Anda sing do kila cukup di nda sa taka cukup. Anda sa siang mendengar di baka sama tegi kenta. Baka tegi kenta. Rani bango. Sa lebunango na. Doro sa bako tu cingan ilabo. Vici. O tolo kota ka cukup ni type baka sa forget te ko cukup mendengar baka te ko bela ko mendengar le pempa te ko la ko tu mandali kana se le coach mbeka se vai so sang kendo oi o yo mendengar so sang kendo le kinda bangamai au ando no makador na nungu toka de vai o yo mendengar mu turu mendengar do ni labo ba ko cungo mo sa la ko mendengar mu le kana mendengar yo Jaga kero may binde ndra bagatuan. Be pa tuwa na kain do bagabun na son matagalin ra kinimbula enta nang kinda talanga santa tubi mati. Baleta ni nonta bakasama sa di dungan na vaku labo nda sa lewe singkilan nda sa tubi mati chiko nda sa we resort to any kind of food, fizzy drinks sa siangan inda habalata na ngonta nikua to bitan lontanga ni usembula bina kachungo mo nanguni salah apa mau na mbita toki na ibakatangin dengan itu ya na nugumbula binakanggo ndua sanga mi cukup yugo ipale indua na ibakarau sendo na scale merau nyoyan ramantanga mai ombutu mo reda mantana kemumbimbi tukuni tu bangor to da puni mo ilelebu merke measure and watch your weight torna kemu ibakarau nimbimbi chango rede chugo me toka nga na kene bakara war dobina kata na buni waye na kemu balabu me lago bata kena kemu bimbi dua sarngaya ndoko sege bakara taka ningo baleta ngani salala kiti ngo sa ko nga naka sa chocolate ka ngo sa redo sa ambitu tu loma mo sa siang tal nyong baka sama tal mandangan do baya ni kelago tungai ni lalakete manrai noodles ya tabanga tomato sauce taliani mustard anga mai tu ndo tu na kena mbilo coke uya unum tu normal satu sini ngale kitengu mai baka wele tu yani ya mo ngaru nu chugo na kana turun do valata ndo telengo limit unhealthy foods and always try to eat healthy foods areda kona jank mesa vale litaki na ngunu fizzy drinks na kavaya koto bitan lo chingo na noto to programu da wodu bina kana Lincoln Heritage ya balata dio lang kita lata ndua yan na matakalay la ko songo sa rede chugo ni sa poko lebu chugo mai rede mai mbutu manda sanga iya tu na ulbal sa takabo chino gutumbal o be takambe ni ko 10,000 steps kila ba daw cha nung talibon no red chicken kila saba kau sa umbesta luiko ni obagarita kabir na kiumbimbi bala to sa kila chuko ni sa obo chuko kuni be manduata kan donaka kenta da tu na buru da buli ke tu butu lago na scale matagal ke reda sa runan ra 5 pound ora saka me o chingo me sa baglu tu mo tamay palilay na kingumbimbi Enduan na turangayan o korosaya. Hondo rito chugo na echugi Sacramento ro nabi uchiningo. Orau kuangaya. Orau bola sarga pamata nro yatu ngama ro sama bola tutuakan. Sakan sa siak na bola turangango. Enduan na sprint ni QBS enduan ngona mai beach. Yatu mai enduan ngona saba kai realize ta ko ya. Musa na taka enduan na diet mo ya babal. Kila nangonongo
Sali usar nga no na size nga no na sprint tu me arkies. Malo na matu politiko saya mai Sacramento ena kabina ngadi kukila e urida bango kera kenda rida kenda nda kilanda na vina katamenta pagalutiang ndo pagamuria eso na kabaya. Ndo saranga ubartak. Mess and watch your weight. Kena kerua limit unhealthy foods. Kena mai biche le butu na so mantangan nangon ke baka sasing na pilcha jibat kena noodles simbu makau do ta baka kan turun do ta butur nambu. Le bidanga men na runimbele. Wa karakara. Ngai tu ni kena cini tongka. Jinja tabiok bo bebe totoka ya. Ndo telengo ke baka cuki balangi. Saba bakila di siang suci di lebu na kakan raun bahaya na sako kito abita no tak na bita na matau sauci wen multivitamins kene ketul boleh tunggu try to take some multivitamin supplements ke bakau sesiang ini kila ko ta motor ke bakau cik no mo buniwai ngoli bi ko ndo na singo ngalale o mo sanga mo terna matanggali vitamins da sen multivitamins da on tara kona ke teste ke muni tara baka no muninra sandun wi ke muni oke sangge oro no tora baka dua nga yan dua na singan dua ya kene kaba enta sa kila hali butunga kenta ru kama ta baka ndur singunu wa yan pa na singa si tul na sing kilanda ya sa totolo saranga mai na nondor ya lobi ni lasi vate ke ne kadiwa ke potuanga ke kolma ke de social da creek kilanda na wai na engon dengan dia na wai boleh tunggu drink water and stay hydrated and limit sugared beverages mantanga sando baka mendo nguntal tek tal cukup ngono ko na cook ngo ni wili kango ke non to vital no chungo sakabi nanga menda ngunu wai ngo samba ketego bukar katanan raki da saba kila menembuno sanangan ribu sanangan engon na wai ken tongge hapal ngapale pango to saba kila nembuno wai me baka lebu cukup mbitela bikin to tondo ombota ko ya talangan do baka ndomi dame na wai engon to ngunu wai balebu ya na vitalo to chukida na kabi bina kerbin kerabi dingdai ndo tale boleh chungo menta ya pala tabaka lebu na engon exercise regularly and be physically active dono turanga ya noreda ngo suci sarbambala budan to benua bambulo chukali be turanga ya nulamani sengati dona bunor ngara bita bitoki ngo ureda nanwa reda ngo na lomni balinga bingara bituki na nona treadmill barta kasar to kamena Facebook sanga idi to turanga ya ngo vaya kona kautukuna elebeken to sa ulumbale chunga senga na mbuni ngo sa kwando upalenga sa bu kedibiau sa tukuna ngo pango eroni koto sar tunga mbuni ngoni dona treadmill tu yasan 5 karong olebu sanga okay di tonga si otombal tonga ba malu pala tonga ba malu ni kadi ngamai ubina kata mo pango kota mena wai sune mena pills landele sumai ona ta kabu cukup baya mesa kuni onge ulumbali jinga siang sarangan indo nangauna mo tumbali kin siang rono tumbali saranga lom ni balo bingara chuki nongor so biket sandar de bango kitu sabaka kitu poko lebu mai satana mai poko lebu ga baleta ni sakana nga ta sama ide otoko bagan dua ta sanga siang di bala tu ya babal boleh tunggu exercise regularly ya bala tu mantengana lingamu ke baka boleh tunggur dona pool sayang ke batal ngo mata kai ke dona pool bo kata sa pool wo itu sa tempat to dog ngai ya ke senga apa la tungane ngom ke tundo na baskel rano to cycle wabo gitu kan compound andore da so maram na ken retamba ardo reki sara so la ko mai ramai suise ni kau kono ngun sarga mere apa pala tukina na ngunung goe ke mambale Kendor sa tunggu Amerika sa siang sarangan indo ne ulum bale mendor no tunggu cukup bango ya sa siang sarang bango ndona mati tel nga sabi to cukup bale puno ngono to sare timbuni ngono cunga to sare to sar cuk na no to talibun tal nga sa pakai slacken down ta kasar nga na non to wakasa momento na taka non to exercise kento sa ba cunga bango ni redo sarwa binak batu tala sun ngono to taka telepon iya alak tu nakan popcorn sar TV
Ona mantanga ikan levai ka bisa takap cukan nam telefon ko. Baka sasing yo takap cuki nanto na nomu ya pala. Bako tama den telefon tul sa bulan miniti se bitu tu mantang na silent mode. Relax tak tu mantang pa malu bat sono ko talan tu baka tumbur na munra. Sing talan ni takap talikin santa kata kali mantang na katawa yang sarang orang ni upaga uli ke tukin na. Ka lepa ko buna telitu na tumbur na munra. Hey. Ortu yar tu non tu ulit lenga ya. Samo lenga cukin na. Kasar kami dorota kapa ya, kelima boleh tunggu exercise regularly, be physically active. Kene kawan ko nga usang kay pakarita ganin gor to sa tun sarang na buniway. Reduce sitting, bakalele ta kanan dambe, dambe and screen time. Ni sa buti na screen time ya na kaya nga baga screen o baga deu do tujo baga redo tu na pingaw na bakalele ta ka baga kan na telefon ni ba screen, computer na noto to television kena katu to talenta tuntu wana nopo tunia reduce sitting and screen time ngo ke baka obina kata to maintain your healthy lifestyle ko sa chuku saranga kingo ke baka sem bulum-bulum bina kasar tunga bina kata mo maintain tang membalabu meka ku nem bulum-bulum tunga oto sa angging ki basuri itu baka muria baka bina na kartu na nabuni wai reduce sitting and screen time. Kene kabitu karuni ocho chibe kenda to. Biba kana numikina na radio bulan to bata. Ya balatan diong gay dalat. Get enough good sleep. Kiba ko nakachu ko bango. Oh, kito sa hangga si mai. Sabi biya baki 5:30 minggo sando lele nga may basuri dito mod. Sabi biya sa mata sa normal siyang. Kindaru na tamata tambu sa gayad no uambula. May nambaki nimbula taba nga. Walu na uwa. Ya na ngona ni moade don mo moade kin so ndo ka chuko o sanga bebe rocho binanga na 5 na o bounce mai ya so mbe ka rawa ya so tu na onda bebe ono nga sando be set ya so be power nap kondo pantom bulanga ko ya me andra chunga mai le jom no mtakala iyo kondo nga na power nap ndo nga na uwa so kondo pantom bula sar me tu met tul sa bulanga na minutes se chini kali na minutes so tu na 5 na minutes mantanga ke ba kono poso posto ko bango sabe wale aro ni power nap nga 5 na minutes. Aptal. O barita ka juga. Ando na itugutungo. Nangon nanda siya doroboukin na katudo ko na kukutudo ko si tuyay. Ros nga bulu. Laka may natulus nga bulu. Tulus nga bulu kinabas nga bulu. Na namukuko sa asing rin baka ko ros nga bulu. Kaya na bagarita ko. Ando na turugan ni Paul kirua vital no ay. Tuno ko ay. Baka usah boleh ka menggon 5 nga bulu. Baka usah bakilasar nga biyaw. Na nengong ko abang ko santang kasi ba nga iya ina sinra nyo natakabutun na bikaw atakaw ng bagiros nga bulo abi wali saro ko biyaw tulo kay klan tandu auto mandanga so na ngona mdali nguntu pa ilala o senta tu na buri dorobo siya tu ba dorobo era ni da parid na ono do durunga nimbura na tolo ono yan ta sa stand fast tal tu normal sar tu nga recover toto na nakautu na recovery toto lomba nyo sengon no mo dabo suci se ya pala binak sartunga ya kama mo sa embaki ato mo na 5:30 ko senge do ngunu tu se o ngunu yang gon na recovery time sabi be turtal nga endo nang ngon kembali sa pakata kila sartunga ni nta sa to chuma endo na embaki nimbula saru to meron jine kinoir na buniwai nangono keten tayan remay kina na mode nanonda kuku eta ela kosong kenta sinra nili yanra bango ni mataka bango mo yanra ni mataka me se tunga ike no kuku every time kenta yanra may na mode nanonda kuku decrease bakalilay yan abunang go so eta kata kabina kasar tunga kata kasar tunga itaon ye go ndo na kanji na le bundo vital notak pakango kata kasar tunga itaon wa siang kasar tunga dinto ulaku tui na kormolititi ngono sar ngoti ngukina 55 tara na mo FNPF ko sela ka manta mo ka manta pa ni kamle nrawe mantigor kila na daw ngoy banjin tak so ela ko sar ngayan sangga bele nanuma mengay leitete nang naingu beba kain do na dorobo kila na daw elewe mate kosonga balata nang une asan do mo baga dingukina mo sa maru ta tukin numbula so sangga bebi so ta chikwe ko ya injine kina na ka ubarita ka kirna bandindi kini buni wai kaya baka
o nio yandra chuku na vimata ka no mukoko ni ngom e lutu chuku sa singi la kota ke chunga kembali ke bakau sa 55 bonge vele sanga monga elai tapir te kina chuku doa vidaya ka no mutiti ke bakau sa ta ka to mai sa matu ngom e vinaka ke bakau ngele kinda tal tali kina ngom no bebele apa bal nio antambe tu kanto no office suba ko saranga e lebu saranga e sa to ko ulu saranga sa liu saranga de titaro tu bo reta ka chungango na non di tubu nimbula ninda se mbula vinaka tunga ndo sa pole sar tungango ya lo vinaka sar mo mode saranga na kene vakarau walu na wa kembali ke bakan daru ngune angona se dava daru time taga vinaka mai ele weekend se ba tunga bango madanga na rua yandra na ono basi ni vitu rua tolu va lima ono vanga na wa sa va sa na odanga menengom bu Kata saya tu heart attack godon talno endon turang anggo saya cukup boleh mai bich kita do sosial ko na patai turang anggo rani kito bango kito ngunyangon so nangon ke kali weekend me kito do ngunyangon rani mata tu nang dua se rua o kimdo rani up tele mai na lima me lakuno ni titi kito sangke do tega buyan ramai na singeleu wai kita tangan ita toba ka tuing kor ta hunyang kor sibi tu nambong ita yan ramai tagal lai talagi ni titi o sangke baka samtak ai kito mandang ke matanga na rua tolu ba lima na kaloko se lutu sartunga na sasau se kambu sartunga na bonwa ke monra umay na non na tulunga na wa sala ko tale tumbali tu ni titi kilana tam kito bi ko ando na mati na turangan ko nangonang geli selikin na gerto rita na non wawa na turangan ko orto tu na puni wai ni kau maiki den dona polo kena kuko baka sartunga na pol tenis non wawa orto siya kamandakan ni raw orto baka malumutak sangka sobo tu kina baka malu na wai kata-kata kilana dap tu na orto brown substance baka sarangan na enggon na kosan ni enggon baka wai dala tagi sarangan dona besin niya nangon embio ni kina wai kata-kata baka sartuan dona besin ni enggon ya na koso-koso ni enggon na elai sali tao tu na non nang ngata-ngata na turangan ko koya kita tangan ya kita tangan ni ngono meta sa mo tal chunga ya na kena ngono ko tolunga na awa ndo baka me sando mata uchukubi ko ya lago bata ngunya ngona kantawa ko yan ratali mata ngana ruwa se ndo ba chukuba aptal tolu va se mata ngana tolu lima na koloko ne tete baka me sanga mai va katiki mai mitukin va baka me va fensi takatali chuko ko na kaira ni rawat chuko to randuti ya kilana dab ngoro tu matikin ya leva duri wana ngon sa lenga kina collapse mati na turanga ya wa duri wana postmortem ya na kai lure keten lure sartu angkir baka tuna batu ya ngon na bikim ni biakan lomani na kambimbi o ya mendan do modi kena kini yo chuch we kenda to dan to ngunu bonango ni vavalang go easy on alcohol kembali utabutan alcohol go sarani na wili telenga kina konan medo to ngunu na kabai go easy on alcohol and cover and stay sober. Bebe pinakataki mo sa stay sober tunga ke baka roni rawatasar se siang undo wato ka siang indo na ka eza. Ira ke balang nda do laka na ba dua rua na wine na bia ra baka kabi bago bichini ra lako vale so na turang nda do reta di ndo baka do so sangon ruanga na men rembilo ramai talo tuen singindu matikin kena to meto sangga mai ari kali lebi om bilongor koto mai pesi torando a pesi tabale koto mai ya sargana bimbole baya koya pakato tol tanga mi bikendaru o kol matokongo bikito bita tal na bunua sarambulu tukin nango na wekanda ko rasa ko ngauroni tukuna ile bu bikenda nanonta mati sa ambele cikenda sarchunga ena bibingon o bambuto na babure baka sama cukup bikendaru o ya na non daru programo na ya balatan di Atalanta en radio bulun dobat kan tabo bim na kabelin kan heritage life insurance en dua talen non da baka numi cuko na bio kandin leni bubale en radio bulun dobanta
San Francisco kena biasa buru-bura. How to maintain a healthy lifestyle. Kena ndor sem bulan-bulan bina kasar tunganggo. Anti nabe ka soy rei chunga ndabu tu beka nore ndabu tu mater sar chunga ke misa mosuli ke buni ni na rau ke buni na bulan bina ke na marau ron to mantal ni tabi. Ya, nakanga usa be pagarita ka ningo. Ni sem bulan bina kasar tunga se ko bina kasar tunga nengom. Ya ndanga na mataka ke baka sanga mo kilana ke mumbimbi watch your weight. Kedi kerua limit unhealthy foods and eat healthy meals kan rau baga lebu ngunu wai boleh tunggu ke baga chigo balangi ngandra boson vitamin tablets menon buno multivitamin supplements, drink water, stay hydrated, baga lelita kan mungunu fizzy drinks kendar kena mata na fenta ngori, kena mata na coke ngori, so sa tambah kapotangana lemonade na fenta na coke sangga may bub tu yani vida kena baga sabatu ya sabole sar tungango pakalelita kaya apa pala pagalibu exercise regularly, be physically active, reduce sitting and screen time pakalelita kita dengan screen time na yalo sanga mo mode pagabinaka gai stay easy on alcohol and stay sober if possible yan walu nga na karorosar kenda do pakasama ta kenda do wili ka ked dar de bango how to ka de bango urto na buni wengo libu nga meter to baka kay mai sang do fatal tunggo ken kilana daba so sandu tugnen wala ita kan mukan tabak khusus kan tabak balu kilana daba kenda na mati to do nga ira mandang kan tabak go sange patunggo bango na sono vital no ira mandang kursin do kan tabak ora mati talilu so ko kan tabak to ran injina. Ya, enta sa sonangona, enta sa santa pakanda do sambai tunga ni sona kanji dan do tugu ni mai weekend. Bakal letak mantan mungune kon, red matam. Lebo mukani kan. Ira mantanga so mantanga kur lu tuka tunggur. Ira lebo ngaon rakan ocar kla. Kinta ruba se fatu ba. Yo ke kamen do runtambe. Do ringoma mande sonangona sona karndo kaya mai weekend sona wekanda. Kara kila ni za tumbe ka sona kanda takab. Ke bakan ringoma kau katona, kau go vaka sama taka, kau balata, kelana tap, onam bulu bina kasar ngakin, untuk pagareta kacuko, vaka bunga, enduan na wekangu boleka, kue non taka kasar tunga, so soko na ngona, ngune ngona, taya babala, ngona santabu kini bolimbula, sangi kata libur tu luben, kemdo lubengu, oya me na kunga maybe o ke me kotel ndo awai, me sa kunga maybe o nambu mo mengunu, oya ke bangu. Kia mundo ombulu binang kasar tu ngamu ngunumbutu ko sangai palate kadibu chungambilo le ngo sama ikoto sargai bolimbulo sangai bina kata ngunumbu meka kuni baya kendo na ngoni ngunumbu ni opalau sembu kami tatap kamban dona bunimbu mbu sa volte kitungor ngunu barongo nyo sembulo bina katue kuna sale ndabu tu na CWM semelo to ka mainandi tabo be ngunuba komendon total la juice kotal misona fizzy drinks siang do ko to menambu do ko to menasudu kona ngunu tu do sarango mo se ngunu kina bobinaka na be ka tu do sara pa mo tira babure baka sam chu weekend non to vital noa nda babure binaka chiko tan dona mato ambe komengo sana ngemi to mani kental bals rosé iyo non to vivo sei chu mantangango mo tira babure baka sam chu no paharong chu mena buno taka chu kina warong chu be ko mai vale ranyo ndendre ranyo tuna kla Rano relate to na vital nongo o sare tani sandre de sar sumen dusilan ci dolongo keruango en daro nindrendre ya lei ya saba bi binak tek na vito kandi na kabina ni ko bago totale da bo bi binak be Lincoln life insurance en bugu no to vito ko ni ci bikenda en radio mbulun do bata me coach kenda bata mai eu pedi la novo no nindon wing rabi sa boto be kenda rutini kendua na miniti tini kendua na miniti mendore azobani na awani 5 en kabi di wing rabi en da ngola isa bula korendone si wakana numero to turanga marama na ita bulu bina kairi na tema ni bulu bina kalatila tanda beta nani mbola kombao bulu binaka Mrs. Mary Griffith ke Litiana Lewis do bulu binaka may Las Vegas do sambula Laisa Tora Ratu ni bulu binaka maramanita
Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani.
sauni ngoma piri ya romoda bei surati kina mosokosa rasabe italini uani no musisi ke una mani wa mokitiviti ba ke denga au songona kuria ngana no buoda Totoka na tumunuto na matilalo totoka na tura ka na ita isa na italo ni ngon desisio ya nakatuto ko sangge songo na tuto nga na warai lempan reu ke baliado bekenta da ka bingara benda radio bulun do pata ka lumani pedelo no bono nindo bingara sibina 5 en vitu na miniti en dona ka na lewe chugo di vital no mana no turang mai mbau na bugun posili turang do la bisa juga na dona ngon la sauci o ya na kena vital nota kena vital nongo na vagreta ka urto na Fiji Bureau of Stats ni pitu sanga bulu na pasyente weekend na ito okay and okachi tu menta nrabu. The latest Fiji Bureau of Statistics report which highlighted that 75% of the Itoke live in poverty is expected to feature prominently in the Great Council of Chiefs meeting starting today. Turang na Roko Timbau, member of the GCC review team, ya pagrita ko Rotimo tapana benua, anggo enduan vital no endun sar kami vital no tegi bogati tombu, bosi le bogaturang. Kan endun sar nga, na viturang baler na vital nonggo, maimbau non rembos mer na tal no takasar nga way out. Mendarau ni ya alita ni mekina na baka sama ya ninda andrabun tu nga non da bonua katukuni ni Dios sanga bulu karua na pasente ningele non da tu na kawi tauke ya na ve talno bagarita kachuko na ngori tura na Roko Timba unda rongo di remandian na ve karabarita kachuko ve VJ na Rain and Fiji village. The total population of Fiji is about 900 plus thousand. You know, out of that, the Itokes make up 60%. Which is about 500 plus. And out of that 500 plus, you got 75% of that live in poverty. That's nearly almost 400. You know, the Itokes own 90% of the land, but there's nothing to show for. But I think, and that's why I think it is important that, you know, this problem or socio-economic problem is addressed accordingly to ensure relevance and meaning to the institution that is being revamped here. Ya nabi kai bagarita kan turang na Roko Timbau en no natan lo choko patake VJ na Rain. Naka bagarita kan liu ni komitingo buni wai chone balin dokon Roko turang nita bagarita kan na toso totolo ningo na ba dur chungo andun sar na natan lo te telanga kidna en bosi liu bagaturang oya ninda rida na business ni toke ndina ni sala ko chukumai sa tos chukumai na no business sa wabi binakatagi chukun sa didi chukumai ero bagarita ka ni sember-emberanga bagarita kan tona kena bosa disparity of Itoke in all aspects of commercial life. He asked why it is that the Toke are so slow. Gona mal non bosa ni lulu
ni review team. And it just seems that it has fallen by the wayside in the last 3-4 decades since independence. That we've regressed as society, the Tokais. And our Tokay leaders must have a good long look at themselves. Starting from the GCC as the apex of the Tokay social order, we need to look at the GCC as a leader in actually innovation, in actually steering a path forward for the Tokays in this very, I say, controversial subject of the lack of development, the lack of empowerment of Tokays in the economic sector of Fiji. Yana bika berita kan iliu ni GCC review wini wai choni balin rok. So malatela ada nondra italno ni sa talibu che diwa na sana batura anonda bonua na buku ni kena leba sukumuni mai ni tuku na kena sangai chigo me bakumuni keda mai na bika oni binakata merto men baka binakata ikina wena matambosi libu anan tiga bundam benda sigo binakani kuwa. So with this declaration, I think with good transparency, good governance issues, I think you can marry the two with the GCC at the moment without bringing ethno-nationalism. What we want is civic nationalism where everyone is inclusive. And I think it's much understood by indigenous people today, Itokays, that without us being inclusive, we don't have a future. The future is in being inclusive. Yana bika bagarita ka tomanikin na ito manonroposan na turakan nilulin GCC review commission and doon ang una lagalaka sa ouch. Narito juga na vital no bitsa ulo kalima na pasyente. Okay, and the Tokay ito kunin the two and below the poverty line and mbula sartunga and mbula nrabun-rabua and ngononggo. Ka dua sarga na vital no ya merto na vital no sarga kinda pag lebur na turang ambal non da bonua lebur ngon da sa vital no bango kongo me na kumai da pobre bina kan tu sa lapeta ta kesar tunga mengo ya na bika sa rorongo sar tunga mai beira rando tunga ni ra lebur ngon da santa rongo tenggo sa vila ka kinda fikango oke tu sarga ni tuke da pobre bina ka me sana pa dur sarga don kena posta ki papa lain sikape se santa ka kunin dan lital no pa wele itu ngana buno ningun yang gona en wingau na meta sa vital no taka indo na da pobre bina ka sa wang kan gona kena dina don rara mo bo uche libo berta ko uche chini ko nem baki bale tangan ya sa bango tu san tega buno go na vital no to sana bang di tikian takin wer no turang klan na pagale suya ni non da vi kor bose pa korro bose pa tikina non tan tambe pa tabago bubal da vi kor bo bici menda sa kuni da tuguro chinga kito de to kiningele ni tongo omboteni na rara masar non tarai na tosa bo sa lau chikin ngo non de bonua sa bo dur tungo na mata visor sorro bilebu omboteni sa mundo nutu na non tawanka na itu ke ngonongo kanda na rawa di dan boko tali bina bitsang bulu ke 5 pasien dia me atun ngona me sana bula bago bina kasar na non ta bono lo mani bits mereka kun lindu sikenda chukmai o ira na wekanda na India o ira na wekanda nda sa me bidur magitu or tungor sa lebu chuka no tombo ka ba to chukur tombo sike aser tolimbadim bosika aser tombadi koniferendika enda na songota ke na va kasamo ya vamos tener katudo con sana tiga un bosiango esa na yang kin pang bimbisar nga non dal bit tani mai ng bulan rebun na bit sang bulu kalim na pasyente ko arto na bitan lo sar kina bobi na gor na turang tama ta itu ke na bi stakeholders to sar mental bit tani mekin kamen na ndo na biti binakasar non do biti santa tos juga ni ko o sabo binak ni o sabo reta ka chiko sar main tambe non do turang ya na vital lo binakasar anda sa vital lo kino konta bobi binak ni sar to reta kasar nga morto na review committee ni dondonu menda sa vital lo taka na vital lo ni tosso bobi binakasar en ngonongo si bina 5 en tini kavana miniti en radio bulan do bata isan do bulan binaka dosen kay to kimay endo binaka to bangara
Iyo nimbulo binaka gitu singgitu gibo serengamai satu token dino Pennsylvania mai bako mulia madoni turtana tatakan itu buni wai iya gitu sabis tak serengana kakana bagabiti gitu rongoda itu kendo na stonda boli teki kendo to kakana Iyo na Fiji Cover Store. Toka saranga iliungori na kakede tukina. Na Fiji Cover Store. Kau te viti mai vakaboleka ka vaka sebutaka na wana nanu. Boli teki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's Ice Cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ningunengona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranga nengona kareang gona binakadina. Ngay indolo talangango na Nondato Boutique. E politiki na naisulu kanta kilaita ni kina daga dilinga karena nisoli boy loloma. We kemani mai Pennsylvania kina bebu no bole kata. Era talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email karena nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni telefoni vitu saiba vitu wadi orua vitu viwa vitu ono se vandu lima tolu saiba vitu Diwarua Vitolu se email kina FijiCoverStorePA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima maniono kina vitu ene kabuni bugululu we kemada we California. Vima mani ruane kavi kina tolu ene singlewu ni lotilewu we kemando we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode na Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Andra na buke ene kena somi na libo Senegas kita urani buku iku. Girita mai na Empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono. E levo tu na bima tangali life insurance e Amerika. Ka levo talangana kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang niti kenda mga binaka na ito kay kanda sa may mga tigo-tigo na buno lewo mo. Kaya wala may mga ande, so sa may mga tigo-tigo tunday. O tawi matitiko sa sen. Raw sara na mga lewo. Katigo talangan na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni dondo nga ito sa mga claim and aloma ni rosa nga bulu kapane awa kasama niya na lenga isang oti karuan na ang bag. Sigaw mo na website kung tumugori si Textman, kinabasi ng walu-wanduan, tolu-tolu-walu-lima, e na kinay tugu-tugu matay-lalay. Lincoln Heritage Life Insurance. Radio Mbulando Vata, me kauti kenda vata mai San Francisco ki buru-bura. Sema mai ngai wase yani.
missed your love of me a while. How long must I wait for the last train to be here and the last chance to know? I get to think that I was born to sow. How long, honey, when the love don't come? I was
Dopo che dire lo mantungan dan moi turangan itai na turangan itai na kabdi bing karabatin da opini sini asibi kanda gertu na moi ngau trio elo bina kasarra andi bula kaku bagandua nion rot gertu na naita asibi kanda na 5 na ruas nga bulu kabitu na minit sabinak na rong mai polisong ko na kabdi bing karabatin da bitu ni tuku itigo sa kamena pagandi tege ni bikanta na kabdi na ko kene matai kem tu to sar na ngoni bulioti na ratus kuno memorial school okla di antu na matawa kena maru tagi tal chinga sa bitu na singa kena maru tagi chiko ya na non rembula na turang tali sambale rotso sepala labu skuna wana lal skuna na non rembula na non ra mai iya poi tadi tu na non rembula dari tuke dan tu bukan numira na bikara bagador tu membali cikenta enggak se turang raya osar turang go bagat sar tubir na kuribul rat school memorial school mai nambua ya klan lili besar na buliu ter cunggo emerke andar ngote cunggo non drama i abator ngisaka cunggo turangan ita en vitana singa sauci batake na ita una anda baka bina cunggo en bukun ni non tempulung ngote cunggo na bika en bakatur cunggo en bukun ni songko baru te goi anon to AGM en bakatur alcungan singa bakaruai karusa bulu kabitu ni singa ni pulo me na hima mani tini na matakan na singa pat sarga arto na pagana numucunga kino ya non rembula ngoni turang atali sambale urita ni ramangu sarcuki na ngoni puliu cerra cukuna pemimbicu ko bimbani kawale virto wo dizimba mbolam biu watalaki do wan kena ngoni turang na presidenti turang ita cotoka en ngonongo ya nitu tu ya no mundu AG amena bodur cunga singa boruai ndasa vakana matsar cunga kinongo namata ngo karusa bulu kabitu di singa pi mama tini oya na olo ni volutu San Rafael na diwa Ross Valley Drive San Rafael bo singa lebu dan ngai pa singa lebu ni china non tambosi ya nitu tuku maberto na RSBO USA no buku di bisureci ni non tu songo pa bimbici non tu AGM oya na singa pagruai singa kitiliu untuk da bucu wasaman na singa kitiliu na katine mbaki ni norto maruta kana norto sota boli na bubale lebungo na bagaduri na bakingo sa ngole na mandingi mele bagaduri laie mai Hawaii dakela bedakan di tonto chicken norto scholarship fund na sana boturang hotel lebu arto na litoman na sasanga pindah koya na likumunta nga mai Hawaii na soli tal cunga kina baka tikina na sana boturang hotel lebu na singa kita lebu lai mai Hawaii na ka ruan di singa ni bulo September satu tolu tunga na tos ningona satu buci rau cunga ningo bi kemani na bisurich kemani na sema na loma na sana boturang abota laki na bi kemani ni nrasar nga kau ni nanum moni na tiga na songongo ni ngol sarai ni bogol lebu hilai mai Hawaii maka takatokan tingin singa na bogadur kina karoni singa ni bulo September na empaki bina kan turang go ronon tolu rosa nga bulo katolu na katolu ga na bisureci kila ambot sangke matay ni ngona me bogadur kina waya ando na Fijian Health Ministry Fair dari na bidan na mato sauci se bulo bida sauci yang oleh nyo una kan dulu besar tu untuk abitoko ni karena bi tamban andu indu son nimbula pota laki dan na tamban weekend na ngone na Pasifika pambibici na Pasifika halan the task force radio bulan do bata na tiu talanga kina pota laki na wir na bi tamban nimbula so kan ni ranli resid no budi na nimbula na COVID testing sites pakata laki na hepatitis B roliturin na nomunin ra pakata laki na rolitala no patkir na pagalislis menabi tamban du indu so pa tamban nimbula arto na chutal ngakina orto na songko lutu mai petaluma ken vi songko lutu taleso na non tani tuki arto sa bito ko di talanga karena chuto doko oya na katini gabitu ni singa ni bulu chune na mbakingo tini kendu na kaloko na mataka ken tul kaloko na kabi no bodur chuko en tulu rosa nga bulu North McDowell Road se N McDowell Road Petaluma
California ya na puno na pagatur chikina na Fijian Health Ministry Fair rongota kemen todo ko na itoki kondo na puno binaka mentali sota kina ko sa ke bagarita nga na pa latan tio na ke talata na puno sarnga ngo rondio na le rida ke kina sa pa kata patuma na nungumbula era nungu tubo lingo merke pa bici ko biken to California gondo no puno sarnga mo nangele check ta kamada kin no munra no musuka to bi uchumbe kana covid se na hepatitis B se na colon cancer ke na vi matangali mati tal sorto tu kar ke na polisi listo do sara na vi but ndu so karena chico na singa boruai tiri kapito ni singa ni bulo chune mane tiri kan duanga kina tulu mapangalal te keu ni mantanga na ngono ya ranin do mai city ni mantanga bi keu ni ngole ani ne pandi ni nta ka na Fijian Health Ministry Fair na bodo chu mai Petaluma na 320 and North McDowell Road and ka tiri kapito ni singa ni bulo chune ni ambaki pina kango ngore bi tuku ya to sa chu mai bikenta na radio bulon do bata na ka bi bin garabe di nai sa boto bikenta ro sanga bulu kapito no miniti me ono na kaloko sa andura kan nungu maru ta chiko ni rauni da mai sota tu e na non to bata ngo e na ka bi bin garabi e de bambulo chu matanga per na kantango ba kambimbi chiko berto na mati lalau ni noking garau kena matubal lang garau mai malepani me Australia Kapag lagi na nalolo mambimbi may birto na ngone sau tumbulo binanga na wekangu pambimbi juga na matupal ng garaw may malepani may Australia turangan ubi sa tunay sa sokomuri ni bulo binanga sa pakan ni binanga tuini bikabudi turangan ita binanga sa bole na nomuni siya matok mai na kabdi binga rabi tintai sa wari komunita litu na City Libo San Francisco nangon na talili sumaykina nang luri telemando keruan tu laki Joe menda tu nangga main dua telemando nonto baka muling nanto na sa di punonggo o San Francisco bulu bina tahu Mitch kata na ka bina ni ku apa laki na bina ita ana rembuku ni bulu bina sa bule bina bitokani na matu wala rembuku eviti apa laki ni Amerika gena be se buru-buru teleso sa baka ni bina ka tuya ni bi kemdo baka laki na be license leita baka ni bina ka be kemdo to dosar mai napolau nambendua mai raki-raki mai ra rucu napolau ikando napolau nambendua napolau nambendua telah anto sampul bina kim di tutok sar le ko turang go pamimbi cu be lai leita nak sa bule no bitoka de nak di bingara bintan pamul tal cuma tanga wan nunguna mara menuku ni mayono ilau pakarong tonga mai kinoya au santo pakarong cu ya erto buli laka-laka cu ram kira turagan yono karena pakaru lime ke kimbau toma dalangku na be maku toli laka-laka siang iya go sabar kita cuma ini siamo cunga mai vale ena ngononggo au rita juga nirto evita maram manto popola kan to tampa patotoka na orto seta pirbi na kasar cunga me pakata ki de bulangi pakata laki na be to na nau ya nau la benia kena vital nilai sani orto se juga bina kasarangan na lakalak indo na mata lakalak mbula ya ukila ke baka ku kombe kana mara banyon ngo kya ngole tumbe kana kena bulime ke baka dur sarchunga main nto ichuko tuambiu watala kina be momo revoni mai langer no bulu benak na siama chuko mai bunimbudo na matu pali benak ko ya baka tala kina be tapale le pani ke kemdo to sar turang mara banyon no ilau kemdo no kangun rendre sarongo na budu normal kin wen sudo bimbi tok biau yo bambul chuka ni be mis na nobo abo tala kin be nungu yata no bit sobul kadiwa velo drive me kinoya abo bimbi chuka be kem do to sar we to be na durbes to na boro ngole chuka de no buku ni meke do na kuto pa chuka na lakalak ni ono en wele mane vir to no kam do mai mbau na ndo ngona leka ngo saba kanu ni bina kutuyani baka talakin no be ratu na wa meke nimbulu bina kanita bina sa ule no bitoka na kabiri bingra dinai ke kemuni to sar baka talachinga kin ndo talanga na tabule ngo singkila na tabe senga ni vele laka kini mbau ya do bulu bina kamena besi logistics mai lo toka be tabali no ke lalam balabu sedam mea rawa lain duri pacar tu ngawat ke ndona tabule go ndabeta
meronggai palata bota toko poko malua we ana laka-laka ena no pagturang may mbau bulo benaka maramatau mire ama leo monge duita ki di totoka chuguna pito kani ena eka di bingarabi enda iya sakalunga teman-teman na ono lawo sambulu benaka na ngonne na itu pagturang may dulu besi na kena be korto daksara may nukuni may loboni may matokana may ndoi mula na ino may botoa amalo mula
Piasantin sar Victorian kara-kara kilai na sira au na numero total chunga kina ba mimbin na biokani orto siamo chunga mai na bolau na bandua na kabdi bengka rabi ndai ngauna wa tini kali meniti menda to pa ne utu tini aua nondo bitokani na radio mbulon do bata na kabni singa tu city ndai mbulon na ka Bruce Tor bina sa bole na elal chunga mai ke mai sa re ke buni apa kabdi bina ta kina no muni siamo to mai na kabina ni ko bata laki na bitambua bo uda tix mbulon na ka ke buni wa kan ni bina talanga bi taindamu kerto na malo bingkarabi kerento ser merto na numikin na laleni biti nu taka chungori mana Hayman Intercontinental Island Resort o ya mai Queensland mai Australia do bulu benaka na siama chugo mai Queensland na eka binang di ko mimbi chugo bikem do na siama chugo mai Intercon mai Hayman eka bin di bingkarabi di ko taindamu kerto na crew do sambul benaka bago ni binaka tu ya di bikem do wakata laki na be erto na mati lolongo na matubal le Maureen Thegad baka bin binaka takin na nomdo siama chugo mai na eka binang ni ko wakata laki na be marama neta na si Marian di Mau di dia ngon nangai rong tal mai dan momuni na ka binang ni ko klani maru tal chungan do na marama neta ngo di Lady D Wele, Lady Didi, baka duni binak tu yang dibikin muni na nomuni ando bata chiko kena nomuni anu baka turang membau na bukuni meke pada rucikin na ngononggo dan na mata meke mbula ertu na wekan na ngirmiti so na kena ngoneleo na maramar tu suli bugi tonggo na rara baka turang ni koro sene anu baka turang membau na eka bidak di bingkara bidindai bikona belum mai moraga nak sa boleh pun siapa cukup mai na eka di bingkara bidindai bakal lagi na be nugu basur tu na staff tu doksar Housing Authority of Fiji Chloe Koto Isuba bakal lagi na be Michael Sulua unrau nak sa boleh pun bitokan na eka di bingkara bidindai nuni binak talagan be Rekes Kumar kerto na gangs Sen Bruno Kababay na eka bidak di kuah brother thanks for tuning in and all the ratus from the Kababa. Waktu lagi dapat pun empat na ada lebu ni bulu binakasa, nang nabi tokan na kabin bing kerap dintai. Waktu ni binang talangai ni be brother big bro Jofi wang ni sau, nang sa boleh na siapa cuma my bro my Sacramento and kabin kuah. Siang ni dapat talangai kina be nugu kerua Scobie Scott, may kalekana may lami. En kabin ni bingkar rabi dinda ingin dua tungan kena like ge wasia tu enon to bitokani en amai tapo chugo na bitu na koloko na kabin ni bingkar rabi dinda bulu benaka Travis Williams benaka ba lebu na siama chugo mai thanks for tuning in from Travis ni Cedar City in Utah kai balangi hanging out with you tonight. I hope it is okay. It is well and fine. Thanks for tuning in, Travis Williams, to Radio Mbulon Dobata this lovely afternoon. Serengo, mena nomini todo sar biokani, may be Matthew Saludan do na kena kabungo, may berto na gangs ni Matthew, waya na italo ki andin dondom. Poto weekend ay tini kerua na miniti me ono na kaloko. Ngona way ata bure, dela nukubula ki Matthew Saludan. Isa na ngaw na Beauty
lava